West Carbi Anglong Hawar number 9 Kopili constituency along AGP atumpen bike rally gipadopon. Independent candidate Tingkreng Rong Pipen Difu Rong Supia Hitia Long street corner amai gipadopon. Kheroni Police Station Angkang Ihu Matrak Kachingkoy. Kardom Nili Karbi Birda Thanbang Samidurmi BP Non-Artrik Tha Birtang Thonpen West Karbi Anglong District along Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik among way number 7 Kopili constituency Lapen number 9 Amreng constituency Ratchari Asong atum Ametang Metang Asong Kachapahai Che Aphan Pura Do De Sang Sesi Parom Plublo Labangso constituency Hinia Long Ta BJP Asong atum Kachapahai Che Aphan Kabor Ipon Ason Tak Taksi AGP Asong atum Ta Kachapahai Vekji Aphan Ason Sona Saikedeng Pen Anparta Baikapacha Jenga Saikedeng Padupon 7 Kopili constituency pen Karjabdun AGP a candidate Dhonsing Dera pen Ongdung Baikapacha Jenga Saikedeng Jengkha Kheroni Hawaipur Mailu Nowaibil Lamsakhang pen Danglok Kopili constituency angkang Ongdung Adima Long bike lapen Akeng Hong Primate car mini truck hai hui kepacha Jeng asai kepadopon AGP Klembang Phulapen AGP Kekroi Arada Tumpen Dhonsing Dera Zindabad AGP Zindabad Puhai hui Kehang Tarampen Ratchari Among Way Parom Plublo Amar Kosim Karbi Anglong Pura আমি অতি কমেও দুজন প্ৰাৰ্থীক আমি নিৰ্বাচিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম এই ধাৰণাটো কোন কোন সমষ্টি হ'ব পাৰে এই ধাৰণাটো মইতো কপিলি সমষ্টিৰ কথাটো কৈছোৱে আপোনালোকক আৰু আমৰেং সমষ্টিৰ কথাটো কৈছো আৰু আমি আন এটা সমষ্টি আপোনালোকৰ সচেং সমষ্টিত আমি অত্যন্ত আমি প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছো আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমি সেই সমষ্টিটোত আমি নিৰ্বাচনত ভাল ফল দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম সমষ্টিত এইবাৰ ধনসিং দেৰাৰ বিজয় নিশ্চিত আপোনালোকক এইখিনি কথা এইখিনি সময়ত মই বিশেষ ক'ব খোজা নাই ধনসিং দেৰাৰ প্ৰতি আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিও আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি নিৰ্বাচন শেষ হোৱা পৰ্যন্ত আমি এই সমষ্টিৰ সকলো দিশটো আমি পৰ্যালোচনা কৰিম আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰি আমাৰ কাউন্সিলৰ এজন সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমি সকলোৱে পালন কৰিম Anparta BJP Congress Lapen Akaprek Asonga Tum Abut Committee Asai Hemhai Hui Paling Langlo Pinpur Me Bangso Bike Rally Kepadopon along Abarim a Minister Lapen AGP Asong Japo Kamala Kalita Ta Chetongdun Lapen Kamala Kalita Pherangke Atum Angno Kaning Jepon Ke West Karbi Anglong District Arlo number 7 Kopili Lapen number 9 Amreng constituency along Karjap AGP a candidate Atum Nonateng Pulotek Ke Hai Hedeji Alama Masi Awe Pusi Ning Jepon Number 18 Lumajang constituency pen Karjabdun independent candidate Tingkreng Rong Pipen Difu Rong Supia Hitiang Bong along street corner amai kepadopon Karbinglong Temes Council MSC Kilikta Nangti Bok Bomsi MSC Kilik along Karjabdun abang pubang piatumta dodi sang sisi along vote keregamai padopon 18 number Lumajang constituency pen Karjabdun independent candidate Tingkreng Rong Pipen who signify Great Pliarni Difu Rong Supia Hiti along street corner amai padopon pusi rada tumpen vote kaya ngamai kidding padopon mailong Karbinglong Temes Council Deputy Chairman Barim Kangjang Tirangta bangso mailong Chetongdun Amparta Ongdung Dipurong Supia Radatum mai ke padopon along Chetongdun Renti West Karbi Anglong District Kheroni Police Station angkang along wo signify Krepli Arni Ahering Tang Rakpen Ihu Matra Kachingkoy Pusi Pherangke Ben Birtanang Pale AS0DC1749 a number attract Ahering Tang Rakpen Kheroni Hawar along Kachingkoy Bangso attract Kachingkoy along handyman abang Areng Ahu Keso Par Pegajok Apran Kedang Jinang Ji Ansi Dolo Kachingkoy attract Aberpen handyman Aphan Kepachok Jipura JCB Penakarap and Bomlo Areng Ahu Keso a handyman amen non amat ke long pon pelang Kachini do na tengke Bangso attract 80 an a speed mate Kipaprap pensi kepadam bom Lapen truck abera long spring kachubenga jok panglen no daklo lapen men kepasang ji aphan kabor ipon ahut sitami sang sedetlo lasona hutsi aprang anat ihu matata magic men towar ke hatdun pet achok labangso a truck chingkoy pitlo kachingkoy pen truck katewar abang adima long pen kat pit kusi birtalong
Non malom so por pandihina Parman Berta Moington pon iksenang. Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017. Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon igji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akinang sot hormu longpon igji. Singiri Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email kirby.aca@gmail.com. Campus Rongkarbi Police Reserve Difu, Karbi Anglong, Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ।
Dihinam opi buthot bertalong wangthulo. Wosik ni phaikre pli arni anarlo chitim por phaikre hinia por pendi furang supi binapani high school pathua klamalong Assam Gana Parishad Racharya Song pen Karbi Anglong Autonomous Council kelikechepa hai ponji aphan vote ki hangamai ke padopon Assam Gana Parishad Karbi Anglong District Committee amaipu Samsing Kro Kachari pon amailong Assam Chief Minister Barim Prafulla Kumar Mohanto Minister Atur Bora Minister Kesab Mohanto Dimasau Karbi Anglong District CM Barim deposit 1,000 pen Danglok AGP Klemang Fubang Piatu Mailong Chitongdon AGP Asong Kai Kita Rad Kidu Kisun Kilang Asong Kidamtang AGP Asong Kidobom Ahut Karbi Anglong Aradapan Kamathapon Karbi Anglong Anparata Chingthor Thek Nangjipura Karbi Anglong Autonomous Council Along ASDC Sorkar Kechari Ahut MOU Chitoksi Saikam Thongkep Anpi Ponlo কাৰ্বি আংলঙত চলাবৰ কাৰণে অটোনমাছ কাউন্সিললৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল অসম গণ পৰিষদ দলৰ চৰকাৰৰ দিনত ইয়াক কিন্তু বেলেগ চৰকাৰে দিয়া নাছিল অসমৰ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক লগ লাগি অসমখন গঢ়ি উঠিছে সকলে ইয়াত শক্তিটো ৰাখিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা এই সময়তে আহি অসম গণ পৰিষদ দলে ইয়াত আকৌ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমি এটা আকৌ আঞ্চলিক শক্তি পালো এই আঞ্চলিক শক্তিৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাম এই চিন্তা চৰ্চা কিন্তু আজি কাৰ্বি পাহাৰত আৰম্ভ হৈছে যিখিনি হাসিল হৈছে আর হাসিল হোৱাৰ পৰা 1% খৰচ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে অলপ অলপ পইচা হয়তো বেছি দিব গাহৰি খুৱাব মদ খুৱাব কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ব তাৰ পিছত কি সকলে আকৌ লুটিব আৰু আপোনালোকৰ অৱস্থা কি আগৰ দৰে হ'ব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে মানুহবিলাকক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰক আৰু গুৰুত্ব সিদ্ধান্ত আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক আজি আমি যিসকলক কৰ্তৃত্ব দিছোঁ Lanchota Kalisi Asamalong AGP Sarkar Kido Hotsi Karbi Anglong Aradapan Seka Chelang Apan Tipu Civil Hospital Sidami Pipondo Lasi Alang Atum Kaiki Sidami Mithangalong Re Asong Mati Regional Party Apan si RDP Dunangji Pusi Minister Kesab Mohanto Pen Mailong Ningje Tikan যদি Karbi Anglong Nagaland ahoy Arni Pentame Aduya hoy alam ki judun e Pinpur me Labangso Aduya hoy alam ki kipa juji aphan Karbi Anglong Autonomous Council Chari Bang Phubang Piatum Pen Kangsai Ponji aphan Asapta Munti Ponpe Lakemang Humei me alam Bosik Nipai Krepli Arni Lethot Stame Nagalena Hoy Lahorijan Along AK Model Village Arong Arlo Inut Augustine Kram Samen Pen Longle Patake Dotang Adimsi Au Naga Atum Longle Nangka Chiraiji Aphan Tarbang Tek Along Any trespasser of this private land will be persecuted Pusi Tokpon Pen Nangtar Pangchengyo Bota Eson Kemang Hume Meke Lahorijan Arong Arlo Inut Epon Rengma Amen Pen Longle Pata Dak number 120 Chiri Inkoi Along Le Do Pu Pen Ajok Si Bangso Pata Amen Pen TN Manen Abang Bidi Kanglim Klem Pen Dimapur Au Naga Atuma Phan Chewan Si Inut Along Suripo Longle Anam TN Manem Pen Rumsi Au Naga Atum Longle Nangka Chirai Jia Phan Wangsi Ahok Pen Epon Rengma Along Le Adim Chini Nesi Augustine Kramsa Along Le Arlosi Ongdung Au Naga Atum Wang Pen Longle Nang Kipriji Aphan Nang Jeng Toilo ৰিংমা কি আপং ৰিংমা নাম আছে কিমান বিঘা আছে আপং ৰিংমা লাইনত 200 কিমান দিৰো ওটা আমাৰ বিৰো ঠিক কৰিব প্লট পাক কৰিব হিচাপ দিয়ে আমাৰ জল সালৰা আপুনিয়ান মাটি নাই ইন্ডিয়ান কৰিবি চাইনা বইবি এইনা নাই আমি দিও চাইনা বইবি ইন্ডিয়া কৰা আমি সেটেলমেন্ট একটা না হাওরা এইনি আইনা নবইনা আই থাকা Tama itu adalah ais, ini jadi sop ya develop poina aja sih, ama abi korban aku, poina itu, halang.
bol halo jida dole Lason si Aunaga atum police ajib penwangsi eke model village along ke do arada tumapan ke ther ke hap lapusona sai padover RNC longle ke panji apan ke wang ahut longle ahem phuvek Augustine Kramsa jepodun loksi penang ahiring tang rak pen lam thama dolo apitu lam thama chedan si insam jin pen chekaklo nagalena hoy along naga aso atum aron repen longle apatas damik asalam pondo lasi Karbi Anglong Autonomous Council chari pangpu bang piatum cherok tok pen kelang chari ji apan sankur arada tum chinu report Birta pang kalapon sa Kangton Iglo lang ibom thak news channel domi thakme kurwang thu